Lakini wewe ukiwa mwenye ukoma, na pia Mungu anakubali kukutumikisha, na Mungu anaweza kupitia wewe mkoma, na Mungu anaweza kukuwezesha hayo. Lakini ukiwa mkoma, lakini ukiwa mwenye dhambi, hata ukimaliza kuimbisha taifa na unaingia katika tabia zako mbaya, na kanisa linaendelea kusifu, lakini wewe unaendelea kuingia katika jehanamu ya mbaya. Inawezekana uhubiri, na pia watu wanasikia sana, na watu wanakubali sana, na watu wanasema amehubiri, na pia Mungu anapitia ndani yako, na pia Mungu anapitia ndani yako. Lakini ukiwa mwenye ukoma, lakini ukiwa mwenye dhambi, amen, nawe ukishira hejuru ukavuga ngo nzambikora, na pia wewe unaanza kujitapa ukisema nimefanya vitu. Namani ngo yari umugaba winga, Namani alikuwa ni jemadari, ngo yari umunyashubahiro, na pia yeye alikuwa mwenye heshima, ngo yari umutoni, yeye alikuwa ni mwaminifu, kandi Uwiteka kamuca. Ametenda asifiwe. Rero reka tuje mu ijambo ry'Imana tudatinze. Acha tusome neno la Mungu, kubera kuko amasaha nyina sana dusize, kwa sababu masaa ni kama yameyoyoma kidogo. Reka dusome, tutasoma mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo. Tutasoma katika Matayo igice cha 3 murongo wa mbere, sura ya 3 mstari wake wa kwanza. Pastor Oze azene kudufasha, araza gusoma ibyakozwe n'intumwa igice cha 2 murongo wa 38. Pia Pastor Oze atakuja kusoma Matendo ya Mitume sura yake ya 2 na mstari wake wa 38. Dusome mu izina rya Yesu. Ni Matayo 3 uhereye ku murongo wa mbere. Aravuze ngo ico gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'Iyudaya ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Amen, amen. Twongere dusome ni bice 4. Ni Matayo murongo wa 17, sura yake ya 4 na haya yake ya 7. 17 sorry. Yesu ahera ubwo atangira kwigisha avuga ati, mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Amen, amen. Matendo ya Mitume sura yake ya 2 haya yake ya 30 na reka dusubiremo. Petero arabasubiza ati, ni mwihane umuntu wese muri mwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo ngo mubone kubabarirwa ibyaha byanyu, kandi namwe muzahabwe iyo mpano y'Umwuka Wera. Amen. Nanone twongere dusome ibyakozwe n'intumwa bice 3 murongo wa 19, sura yake ya 3 haya yake ya 19. Nuko mwihane muhinduke ibyaha byanyu bihanagugwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone uko iza ituruka ku Mwami Imana. Amen, amen. Yesu Kristo urakomeye. Baba asante, ufite imbaraga, wewe unazicubahiro Mwami Imana, wewe unajaa utukufu wako. Turi imbere y'ubwoko bwawe, sisi tuko mbele zako ya taifa lako, kuko wabishatse kuko duhagarara hano, kama ulivyopenda sisi tusimame hapa. Zavuye mu mugambi wawe, umetoka katika mradi wako, biva mu muteguro wawe, yani wewe ndio umepanga haya.
ukomeza iryo sezerano, hata ukashimika agano hili, natwe turikandagiramo, na sisi tumeliingia ndani. Duhagaze imbere y'ubwoko bwa, tunasimama mbele ya taifa, tugiye kuvuga ico washatse kuvugana nabo, nataka kutangaza lile ambalo umetaka kuzungumza, ico washatse kubabwira, yale umetaka kuambia, ukinyuza mu kanwa kanje, yeye upitie katika kinywa, kugira ngo kibwire buno bwoko bwanditse hano, kukipea taifa hili, kugira ngo kibashe gukiza imitima yabo, ili lipate kuponya roho zao. Watacho no babwira, yeye hana la kusema, ariko ni wewe ufite iryo kubabwira, bali wewe ndiye unalo kutangaza. Reka imbaraga zawe zimanuke zibane na, nguvu zako zishuke ziwe pamoja nasi, nabo bapfundura amatwi imitima, na pia roho zao zipate kugira ngo babashe kumva ico washatse, ili wapate kusikia lile ambalo umetaka wasikie. Urakoze data kubw'imbaraga zawe, asante kwa nguvu zako. Amen. Amen. Dusomye ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Matayo. Tumesoma injili ambayo imeandikwa na Matayo. Ubu butumwa nibwo bubanza, hii ndiyo inaanza ngisezerano katika agano jipya. Nibu dusome. Haya ndiyo tumetangaza ama tumesoma. Kandi kino gitabo cha Matayo, na pia kitabu hiki cha Matayo, bizabigaragara kuko ari wowe wacanditse. Inaonekana kwamba yeye ndiye ameandika. Yandika buno butumwa bwiza, akaandika injili hii. Abahanga bakavuga ngo yaza yandikira ubwoko bw'abayuda. Wataalamu wanasema alikuwa akiandikia taifa la Wayuda, kandi ashaka kubamenyesha ibya Masiya, na alikuwa anataka kuwajulisha maneno ya Mesiya. Ashaka kubabwira kuko ari umwami, alikuwa anataka kuambia kwamba yeye ni mfalme. Ni umwami w'aba, yeye ni mfalme wa falme. Kuko ibo bagenderanga mu mateka, kwa sababu hao walikuwa kitembea katika bagategereza Mesiya, na walikuwa kimungoja Mesiya pazoza, hii kwamba atakuja. Ariko yoshaka kubabwira ko yaje, lakini yeye akataka kuambia kwamba Mesiya atakuja, na hawajajua hayo. Ariko arababwira ngo Yesu Kristo ni umwami, akawaambia Yesu Kristo ni mfalme. Arababwira ngo niwe Mesiya wari warahaniwe kuva kera. Yeye ndiye Mesiya alikuwa ametabiriwa tangu awali. Yeye amewasili, amefika. Bwana asifiwe sana. Amen. Dusonye aya magambo, tumesoma maneno haya. Aya na magambo ya Yohana umubatiza. Haya ni maneno ya Yohana mbatizaji. Kuko Biblia ivuga ba Yohana benshi, kwa sababu Biblia imetangaza Yohana wengi, ariko bakunzwe kuvuga cyane ni batatu, lakini ambale wao wamependa kuongelea ni watatu. Havuga Yohana wahimbwe Mariko, na Yohana yule ambaye ameitwa Mariko, wanditse ubutumwa bwiza bwa Mariko, ambaye ameandika kitabu cha Mariko. Nyina yitwaga Maria, mamake alikuwa anaitwa Maria. Abigishwa bakundaga kujayo cyane, wanafunzi walikuwa kipenda kutembelea huko. Basagiriyo nivya Pasika naho ngaho kuba Mariko, hata wamekula Pasika ni hapo kwa Mariko, ambaye mmejiita Yohana. Hakavugwa Yohana w'intumwa w'ubutumwa, na kuna tangazwa tena Yohana mtume, ariyo wanditse ubutumwa bwiza, na pia yeye ndiye ameandika utumwa huu mpya. Kandi yandika n'izandiko zitatu ziri, na ameandika nyaraka tatu zake. Yandika n'ibyahishu, na pia akaandika ufunuo. Wa Yohana nawe akaba mwene Zebedayo, na Yohana huyo ni mtoto wa Zebedayo. Nyina kitwa Salome, mama yake anaitwa Salome. Akavukana na Yakobo, yeye ni mzaliwa pamoja na Yakobo. Bara abarovyi bose nasi, hao wote walikuwa ni wavuvi. Ariko Yesu arabahamagara, lakini Yesu akawaita. Ariko Yohana dusomye, lakini Yohana huyu tumemsoma, ni Yohana mubatiza, ni Yohana mbatizaji, mwene Zakaria, mtoto wa Zakaria. Na nyina kitwa Elizabeth, na mamake alikuwa anaitwa Elizabeth. Yohana wavutse mu gihe kigoye cyane, Yohana ambaye amezaliwa katika nyakati ngumu. Bivuga kuko Zakaria yamubonye mu zabukuru, kwamba Zakaria amempata katika uzee, igihe yari yaragumze, wakati yeye alikuwa ni tasa. Ariko ngo mu gihe yagiye gutamba ibita, lakini wakati ameenda kutoa dhabihu, malaika w'umwami Imana malaika wa Mungu akakuja. Kandi iyo batubwira malaika w'umwami Imana mu isezerano rya kera, wakati agano jipya wanatuambia malaika wa Mungu, baba batubwiye Yesu Kristo, ni kwamba ametuambia Yesu Kristo. Araza aramusanga, yeye akakuja akafika mahali alikuwa, aramubwira ngo kuratamba ibitambo, akamwambia je, unatoa dhabihu? Ariko ugiye kubyara umwana, lakini utamzaa mtoto, uzamwite Yohana. Wewe utamuita Yohana. Ariko kuko yarageze mu zabukuru, kwa sababu yeye alikuwa ni mkongwe ama alikuwa ni mzee, hakushika maneno hayo.
ariko malaika abonye kuko atavyumvise, kwa sababu malaika ameona yeye hajashika vizuri, aramubwira ico gihe yamabangu kimeme Zakaria. Malaika akampea ishara akamwambia kwamba wewe utakuwa bubu. Asubira mu rugo, yeye akarudia nyumbani, ari kimeme, alikuwa ni bubu kugeza igihe Yohana yavukiye. Wakati mpaka Yohana alimezaliwa. Yohana amaze kuvuka, wakati Yohana alipozaliwa, kuko bagiraga iminsi mikuru yo kwita abana mazina, kwa sababu walikuwa na siku kuza kuita watoto majina, baraterana kugira ngo bamwite izina, hao wakakusanyika ili wapate kumuita jina. Ninatanga izina bagomba kumwita, mama yake akatoa jina ili wapate kumuita mtoto. Aravuga ngo tumwite Yohana, yeye akasema ataitwa Yohana. Ariko ntibavyumva baraho, wengine ni kwamba hawajakubali hayo. Baravuga mu muryango wacu ntawitwa Yohana, wakasema katika familia yetu hakuna mtu ambaye anaitwa Yohana, kubisekuruza, kwa sababu hao walikuwa kienda kwa orodha ya wazazi ama ya kizazi. Ndicho gihe bahaye Zakaria ikaramu, ndio amemkabidhi Zakaria kalamu yandike ili apate kuandika jina la mtoto. Yandike jina ngo ni Yohana, na pia yeye akaandika jina hilo hilo la Yohana. Aravuga siku hiyo Yohana akasema, Zakaria aravuga, Zakaria akasema Yohana yitwa Yohana. Yohana akaitwa Yohana. Yohana rero maze gukura, Yohana alipokuwa mkubwa, ni hayo ya magambo twasomye, haya ndio maneno haya tumeyasoma. Yohana ngwaja mu buta, Yohana kaenda nyikani ama jangwani, ngwatangirira ubutumwa mu buta. Yeye ujumbe wake umeanzia huko nyikani ama jangwani, kuko yavuze igihe gisa nikigoye, kwa sababu yeye amesema nyakati ilikuwa ni ngumu, kandi igihe cha Yohana cyari kigufi cyane, na wakati wa Yohana ulikuwa mfupi sana. iyo usanye isezerano rya kera, ukisoma agano la kale, abahanuzi bahanuye, manabii ambao wametabiri bageze kuri Malaki, walipofika katika Malaki, bagere kuri Malaki, walipofika katika Malaki, ubuhanuzi buraceceka, unabii ukakoma. bumaze guceceka, wakati unabii ulipokoma, hatwaye igihe kigera ku myaka 400, ilikuwa ni kumepita kipindi cha miaka 400, hakuna utabiri mwingine uliposema. Malaki yakeyeho, maneno Malaki ambayo amelitamka la mwisho mu gice cha 4 katika sura yake ya 4, yabwiye abantu, yeye amewaambia watu, abwira umunsi uzabaho Uwiteka, akawaambia siku ambayo itakuwa ni ya Bwana itakuja. hazabu umunsi Uwiteka, akaambia itakuwa ni siku ya Bwana hiyo. abibone bose, wale wote ambao wanajiona nikozi zibibi, wale watenda mabaya maovu, abo bazash, hao wote bahinduka ibishingwe baveho, hao watakuwa takataka siku ya Mungu. Yohana nawe aza kuvuga ya magambo. Yohana pia akakuja akasema neno hili. Bwana asifiwe sana. Amen. Ijambo nashatse kuvuga nukwihana, neno ambalo nimetaka kulitangaza ni kutubu. Yohana nawe aza kungana muri aya magambo. Yohana pia akakuja kuliunga lake Malaki. Bwana asifiwe sana. Amen. Amaze kuja mu butayu, alipoingia katika jangwani, ngo atangira kubwiriza ubutumwa bwiza, pia yeye akaanza kunena ama kutabiri ujumbe mpya. kandi mu buta katika jangwani, kuko twese tubizi, kama sisi wote tunajua, tachiza cy'ubutayu cyane, hakuna zuri mbali kandi kandi byiza yahaboneye cyane, na hakuna mazuri ambayo amepata jangwani, kuko kujya ngo byarubuki, kwa sababu chakula chake ilikuwa ni sali, kandi yambara uruhu, na pia yeye amevaa ngozi, bigaragara kuko arabashije kwicisha bugufi cyane, kwa sababu yeye amependa kunyenyekea sana. atangira kubwira abantu ubutumwa bwo kwihana, akaanza kuambia watu ujumbe, arababwira ngo ni mwihane, akawaambia tubuni, kuko ubwami bw'Imana buri hafi, kwa sababu ufalme wa Mungu uko karibu. ni mwihane, tubuni, mwihane, tubuni, kuko ubwami bw'Imana buri hafi, kwa sababu ufalme wa Mungu uko karibu. Abantu bose bava Yerusalemu, watu wote wakatoka Yerusalemu na pia Yudaya, bose baje ngo Yuda, pia wote wakaenda Yudaya, wakaenda ngao mu buta, wakaenda huko jangwani, ngo baje kureba Yohana, pia wakamwenda kumwangalia Yohana. Arababwira ngo niki mwaje kureba? Yohana akawaambia, nini mmekuja kuona? N'umuntu wambaye imyenda yorohereye, na pia alikuwa amevaa mavazi ambayo si niki mwaje kureba hano mu buta? Nini mmekuja kuangalia katika jangwani hili? Niki cyabazanye? Nini limewaleta huku? Ariko ngo bamaze kuhashika, lakini walipofika, arababwira ngo ni mwihane kuko ubwami bw'Imana, akawaambia tubuni kwa kuwa ufalme wa Mungu uko karibu. Baramubaza ngo sewa urinde, wakamwambia, jewe ni nani? Urinde wewe utubwira kwihana? Wewe ni nani ambaye unatuambia kutubu? Uri umuhanuzi? Wewe ni nabii? Ni wewe se Elia? Wewe ndiye Elia? Ni wewe wagarutse?
ni wewe wagarutse, wewe ndiye umerudi, kuko bari bafite amasezerano, kwa sababu walikuwa na agano kuko Eliya azabanza akagaruka, kwamba Eliya atarudi tena. aravuga ngo jewe ndijwe ryurangurira mu butayu, akasema mimi ni sauti ambayo iko nyikani, ngo kuko byanditswe n'umuhanuzi Yesaya, kama imetabiriwa na imeandikwa na nabii Yesaya, ndijwe ryurangurira mu butayu. akasema mimi ni sauti ambayo iko nyikani, akasema tubuni, ngo mugorora inzira z'Uwiteka, ili mpate kutengeneza njia za Bwana. ngo nimwihane mugorora inzira z'Uwiteka, tubuni na pia mtengeneze njia za Bwana. ngo kanya ngo abafarisayo baraza, wakati huo wafarisayo kaingia, pia wasadukayo ngo baza kureba Yohana, pia wakakuja kumtazama Yohana. ngo Yohana ngo maze arababwira, Yohana akawaambia ngo mwabana bishira, akawaambia nyinyi watoto wa nyoka, ngo ninduzi babwira ngo muhungu mushinyuza, niye nani amewaambia ili mpate kukimbia hasira ya Bwana? arababwira ngo nuko rero, akawaambia nuko rero ubwo mwemeye mukasa, kwa sababu mmekubali na kugira ngo mwumve ubutumwa bwo kwiha, ili mpate kusikia ujumbe wa kutubu. nimwemere muhinduke, akasema kubali na mpate kubadilika, mwemere muhinduke, kubalieni ili mpate kubadilika, mwere imbuto z'abihaye, ili mpate kuzaa matunda watakatifu. mureke ubujaye, nyinyi acheni ujanja, mahimba, nyaye achane ujinga, mwere imbuto z'abihaye, ili mpate kuzaa matunda watakatifu. ijambo ni mwihane, neno kutubu. Bwana asifiwe sana. Amen. Tuweze maandiko, haleluya, haleluya. ni mwihane, tubuni. ni gute byagenze? Je, imekuwaje? Ni gute bimeze muri kino gihe? Je, nyakati hizi iko ni namna gani? Ubwami bw'Imana buri he? Je, ufalme wa Mungu uko wapi? Bugeze he? Umefikia wapi? Ubwami bw'Imana buri hafi, ufalme wa Mungu uko karibu. Yesu karaza, Yesu yuja, kandi azatwara abihanye, na pia atawachukua ambao yiteguye gutwara itorero. Yeye yuko karibu kulichukua kanisa lake. Yiteguye gutwara itorero. Yeye yuko karibu kuchukua kanisa lake. Ariko torero ry'Imana, je, kanisa la Mungu, torero ry'Imana, kanisa la Mungu, nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri, tubuni kwamba ufalme wa Mungu yuko karibu. nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri, tubuni kwa sababu ufalme wa Mungu yuko karibu. Yohana atangira kuvuga ubutumwa. Yohana akaanza kutangaza injili. Jambo yababwiye ngo nimwihane, lile ambalo ameliambia la kutubu. Yesu nawe hagurutse, Yesu aliposimama mu gice cya kane amaze kubatizwa cyangwa cya gatatu, katika sura yake ya 3 ama 4, gice cya kane nibwo yagiye mu butayu. Katika sura yake ya 4 ndio ameingia, aje kugeragezwa na Satani, akaenda kujaribiwa na mwovu Shetani. Lakini aliporudi, ngo yageye i Kapernaum, yeye amefika Kapernaum, ngo ava i Nazareti, yeye akatoka Nazareti, atangira ubutumwa bwiwe, yeye akaanza injili, abwira abantu ngo nimwiha, akaambia watu kutubu, ngo ubwami bw'Imana buri, kwa sababu ufalme wa Mungu uko karibu. nibwo butumwa bwitangiriye. Hiyo ndiyo itangiriro y'ubutumwa bwiza. Ukwa mwanzilishi wa injili nukwihaniza, ni kutubu zambi, nukurekiza, ni kuacha zambi, nuguhindukira, ni kubadilika kama kugeuka, tukava mu byaha, tunatoka dhambini, tugakorera Imana, tunamtumikia Mungu na tukiwa watakatifu, tugakorera Imana dukijije, na tunamtumikia Mungu tukiwa watakatifu. Bwana asifiwe. Haleluya. Mureke dukorera Imana dukijije, acheni tumtumikie Mungu na tukiwa watakatifu. Tureka mahimba, tuache ujanja, tureke kwishusha, tuache kujifananisha. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nasomye amagambo ya Naamani, nimesoma maneno ya Naamani, Abami ba kabiri ibice 5, Wafalme wa pili sura yake ya 5. Naamani ngo yabaye hari umugaba w'ingabo, Naamani alikuwa ni jemadari wa jeshi, ngo si umwami w'Isiriya, katika taifa la Isiria, kandi Uwiteka niwe yanyuragamo, na pia Mungu alikuwa akipitia ndani yake kugira ngo Abasiriya baneshe, ili Waisiria wapate kushinda. kugira ngo Abasiriya baneshe byanyuraga muri Naamani, kusababisha Waisiria washinde alikuwa ikipitia katika Naamani. Ariko ngo Naamani yari umubiri, na pia Naamani alikuwa ni mwenye ukoma. Bwana asifiwe. Amen. Naamani yari umubiri, Naamani alikuwa mwenye ukoma, ariko kugira ngo bagwane urugamba Ili wapate kupiga vita na kushinda, Uwiteka yanyuraga muri Naamani, Mungu alikuwa akipitia kwenye ukoma. bivuga iki? Nini inamaanisha? Woririmba, inawezekana unaweza kuimba, ligafashwa, na pia kanisa linabarikiwa, na Mungu anaweza kupita ndani yako, na anaweza kukupa kibali hicho, na una watu wanafurahia, na watu
furahi, ariko uri umubembe. lakini wewe ukiwa mwenye kandi ukoma, Imana ikomera kugukoresha, na pia Mungu anakubali Imana kukutumikisha, ikagucamo, na Mungu anaweza kupitia wewe mkoma, ikabigushoboza, na Mungu anaweza kukuwezesha hayo, ariko uri umubembe, lakini ukiwa mkoma, uri umunyabyaha, lakini ukiwa mwenye dhambi, zumara kuririmbisha iteraniro ry'abe, hata ukimaliza kuimbisha taifa ukaja mu ngeso mbi, na unaingia katika tabia zako mbaya, kandi itorero rigafashwa, na kanisa linaendelea ariko kusifu, wowe ukaja mu ngeso, lakini wewe unaendelea kuingia katika jehanamu. Wabwiriza! Inawezekana abantu uhubiri, bakumva na sha, pia watu wanasikia sana, abantu na bagafashwa, watu wanakubali bakaba sana, ngo yabwirije, na watu wanasema amehubiri, Imana na ikagushamo, pia Mungu anapitia ndani Imana yako, na ikagushamo, pia Mungu anapitia ndani ariko yako, uri umubembe, lakini ukiwa mwenye uri ukoma, umunyabyaha, lakini ukiwa mwenye dhambi. Imana itubabarire. Amen. Nawe ukishira hejuru ukavuga ngo nzambikora, Na pia wewe unaanza kujitapa ukisema nimefanya vitu. Namani ngo yari umugaba w'ingabo, Naamani alikuwa ni ngo yari jemadari, umunyashubahiro, na pia yeye alikuwa mwenye heshima, ngo yari umutoni, yeye alikuwa ni mwaminifu, kandi Uwiteka akamuca, na pia Mungu alikuwa akimupitia, ariko ari umubembe. lakini alikuwa mkoma. Tekereza mwene data, Fikiria ndugu yangu, ibyo Imana izigukorera, yale Mungu anatenda kwa ajili yako. izibigukoresha ukijijwe, Je, Mungu anakupitia ukiwa mwaminifu? uzibigukoresha ukijijwe. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. Asifiwe sana. Amen. Asifiwe Yesu. Amen. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Nawe ukishira hejuru ngo, Na pia wewe unaanza kuonekana, uri umubembe, na pia ukiwa mwenyewe. ariko ngo bukeye, Lakini siku moja ngo yari yarazanye ngo agakobwa yeye kakanyaga, alikuwa ameleta matekwa kupitia taifa la Israeli, wagashira mu rugo rwiwe, na amemweka katika familia yake, wakaba umukozi we, na pia yeye alikuwa mfanya kazi wake, ngo kabwira ngo nyirabusha na umunsi, nyirabusha akaambia mamake seme hivyo, aramubwira ngo nubwo databusha, akamwambia ingawa baba Imana izimukoresha, na Mungu anampitia kupitia kusema maneno ikamushemo, hayo, na Mungu anampitia ndani yake, agatsinda urugamba, na pia anashinda vita, kandi akaba ari umutoni, na pia yeye ni mwaminifu, kandi wa akaba ari mfalme, umunyeshubahiro, na pia yeye ni mwenye heshima mbele za watu, ariko ni umubembe, lakini ni mwenye ukoma, ariko ni umubembe. lakini ni mwenye ukoma. Naramwitegereje, Nimemtazama, mbona ari umunyabibere, nimemuona ni mwenye ukoma, naramwitegereje, mbona ari umunyabibere, nimemtazama kisirisiri, nimeona ni mwenye ukoma. azagerageza guhishira, Yeye anajaribu kuficha, akambara imyenda yeye yo anajaribu gukuranwa, kuvaa nguo nyingi, agahishahisha, lakini anaficha kisirisiri. ariko Lakini nzamubona ari mimi umunyabibere. nikitazama ninamuona ni mwenye ukoma. Nubwo ugerageza guhishahisha, Ingawaje wewe unaweza ukafiche kiwango ukarema gani, ibicoshero, hata unaweza kutazama yale unaweza ugashiraho, kujificha ili upate kujifunika, ariko lakini ijisho ry'Imana macho ya Mungu yanakuona kwamba wewe ni mwenye nubwo ukoma. worema ibicoshero, Ingawaje wewe unaweza kujificha, ukabwiriza, hata unaweza kutangaza injili, ukaririmba, hata unaweza kuimba, ugatanga amasadaka hata menshi, unaweza kutoa sadaka, ariko lakini uri umunyabibere. ni mwenye ukoma. Ngo uwo mukobwa aramubwira, Huyo msichana akamwambia, ngo yoja ngo muri Israheli, akiingia katika Israeli, ko ndabona gukira kwiwe, mimi nimeona uponyaji, ko ndarangiza umuti, dawa yake, narangije umuti, mimi nimeona dawa, kawubona muri Israheli, na utazama katika nchi ya Israeli, yosanga y'umukozi w'Imana, anaweza kamwona mtumishi wa Mungu, yosanga y'umukozi w'Imana, anaweza kampata mtumishi wa Mungu huko, agakira ibibembezi, na pia yeye anaweza kupona ukoma hari wake. umukozi w'Imana yosanga, Hapo kuna mtumishi wa Mungu anaweza hari kaone, uwo kwaturira na yule ibyaha, ambaye anaweza kutubu mbele zake na umutima wawe kupona, ugakira, na pia roho yako inapona, ugakorera na Imana, pia unatumikia Mungu, umutima wawe ukijije. roho yako ikiwa imepona. Icyantangaje Neno limenishangaza nuko uwo mukobwa yabwiye Mukanama, ni kwa sababu msichana huyo amemwambia bibi ana amani, bitameze nk'ibyo, si kama za siku za leo.
ubu nyine siku hizi umuntu ari mukureba ibibembe by'aba mtu anaangalia ukoma wao wenyewe cyangwa ibyaha by'aba na pia dhambi za wenyewe, tiwegere uwo wakagombye lakini kubibwira, hawezi kumkaribia yule mwenye ukoma, ukihugikana uwundi na pia unaenda kumtazama mwingine, ukaja kumuvugira kure, na hata unaanza kumsengenya, ariko uwo mukobwa ndiyamuvugiye kure, lakini huyo akwanza kumsengenya hafi ya Naamani, bali ameenda mbele za Naamani, yagiye hafi ya Naamani, bali ameenda mbele za Naamani, yagiye kure ya Naamani, hajaenda mbali na Naamani. Nurugambo kuja kure, hiyo ni kusengenya, ni masengenyo. ubwo nurugambo kuja kure, kwenda pembeni ni masengenyo. mwegere, mukaribie, mwegere umubwire, mukaribie na umwambie. yarashikije amakuru aho yakagombye gushika, yeye amewasilisha habari mahali zilikuwa ziende, yeye kwa sababu amemwambia mwenyewe Naamani yari kagombye gushika kuri Naamani vuba, pia habari imefika kwa Naamani haraka, ariko wowe uzuvugira hii, lakini wewe unapitia pembeni, baza bakakubaza, kwanza wanakuuliza ugahakana na unakataa. nabivugiye he? Wapi nimetangaza hayo? Wabivugiye kure, kwa sababu umesema mbali, lakini amejulikana aho wakagombye, kwa sababu haujajua nafasi ya kuelekeza, na wakati huu hizi ndivyo hivyo. Ariko bunyi, lakini uwo mukobwa yanyasi, yeye huyo msichana ambaye kwa ametekwa katika Israeli, ari hafi ya, yuko karibu na wewe, ibyo wakora byose, yale yote unaweza ukatenda, umutima wawe tukuba kure, roho yako haiko mbali na wewe, umutima wawe ubana na, roho yako iko karibu na wewe, umutima wawe ubana na, roho yako iko karibu na wewe, ukuba hafi, yuko ndani yako, uzokubwira, unakuambia gusa warayinangiye, kwa sababu wewe umekaza roho, uzawinangira gusa, wewe unaendelea kukaza roho, ariko umutima wawe uzokubwira, lakini roho yako inakwambia ngo wihane, upate kutubu. Bwana asifiwe, amen. nimwihane, ubwami bw'Imana buri hafi, nyinyi tubuni, ufalme wa Mungu yuko karibu. amasaha yatusese, masaa ime, ariko lakini hari umugabo bita, kuna baba na ambaye anaitwa Ahabu, wabaye umwami wa Israeli, yeye amekuwa mfalme wa Israeli, yabaye umwami wa karindwi wa Israeli, yeye amekuwa mfalme wa 7 wa Israeli, ariko ngo ashaka umugore, lakini ameoa bibi, umukobwa w'umwa, ambaye ni mtoto wa mfalme wa muri Sidoni, ambaye ni katika nchi ya Sidoni. Sidoni ngo cyari igihugu gikize, Sidoni ilikuwa ni taifa tajiri. kumuzana, alipomleta kwa nyumba, ngo Ezebeli ngwazana ibigirwama, Ezebeli akaleta miungu Sidoni byose, akaleta miungu ya Sidoni yote, akaleta Bayari, ngo akora ibyangwa n'Uwiteka, yeye akafanya kinyume na mapenzi ya Mungu, akora ibyangwa n'Uwiteka, yeye akafanya yale Mungu ambaye anayachukia, akora ibyangwa n'Uwiteka muri Israeli, akafanya yale yote mabaya Mungu anachukia katika taifa la Israeli, ngo ahindura Israeli, yeye akabadilisha taifa, aishora mu busambanyi, yeye akaingiza uzizi, aishora mu busambanyi, yeye akaingiza uzizi ndani ya Israeli. Israeli ngikora ibyaha, na Israeli katenda wazana dhambi, imyambarire idakwiriye muri akaleta mavazi ya kuvaa sio ya kawaida. Israeli ngo ikirya akaga gakomeye, Israeli kapata, ariko ngo bahanuzi barahaguruka, lakini manabii wakasimama wakamwambia Ahabu, nareke Bayali, acha Bayali, nareke izo mana, acha miungu hizo, nareke imana z'Isidoni, acha miungu za Sidoni, reka imana z'Isidoni, acha miungu za Sidoni, izo ni imana zizaduka, hizo ni mungu za kurikira imana ya Israeli, fuata Mungu wa Israeli, yakuye basogokuruza mu butayu, ambaye imemtoa babu zetu katika jangwani. ariko ngo Ahabu ngo arinangira lakini cyane, Ahabu akakataa. Ezebeli ngo ahindura abanyesiraheli, Ezebeli akawabadilisha wa taifa la Israeli, ahindura ngo akaza yihinduranya kakanyavuta, yeye alikuwa akibadilika kama akisiga mu gitondo ukamuyobewe, yeye alikuwa no muri iki gihe birahari, hata siku uri mubuhura n'umuntu uzi, unampata mtu ambaye unajua, basubira guhura ukamuyobewe, na ukimkutana tena uko yihinduye, kwa sababu amebadilika, yeye afashe yindi sura, yeye ameshika sura nyingine, utobasha kumenya, na uwezi ukatambue haraka. Imana imukuraho, Mungu akamtoa hapo, ngo Ahabu ngo afatihane, Ahabu afa mu byaha, Ahabu alikufa akiwa dhambini, ndetse n'abamukomotseho, na wale wote walikuwa uzao wake, hakuna yule yote ambaye Ahabu amezikwa. utandukanye n'umwami Manase, Ahabu ambaye ni tofauti na mfalme Manase nawe wabaye umwami w'Ibuyuda, Manase yeye alikuwa mfalme wa Uyuda, n'inzu zibiri z'Ibuyuda, ni katika nyumba mbili za Israeli ambazo zimeingia katika Yuda. ngo Manase yakoze ibyaha, Manase ametenda dhambi irenze ibyaha
ambayo ni kuzidia ya Ahabu. Yagiye ngo mu burozi. Yeye ameingia katika uchawi. Afata umwuka wo gushikisha. Yeye akashika roho wa uchawi. Akazaja mu burozi agashikisha. Yeye alikuwa akienda katika wachawi. Aja mu bafumu. Yeye akaingia katika wachawi. Ngo yinjiza ubwoko bw'Imana mukaha. Yeye akataifa la Mungu akaliingiza. Ariko ngo icatandukaniyeho na Ahabu. Tofauti yake na Ahabu ngo nuko abahanuzi bamubwiye kwa sababu wanabii wamemwambia unabii. Manase ngo arihana. Na Manase akatubu. Ngo ahindukirira Uwiteka. Yeye akamgeukia Mungu. Arihana. Akatubu. Tayindi formule nukwiha. Hakuna njia nyingine ya kupitia. Twihane kuko ubwami bw'Imana. Tutubu kwa kwamba ufalme wa Mungu yuko karibu. Twihane ubwami bw'Imana buri. Tutubu ufalme wa Mungu yuko karibu. Turi mu rugenzi. Sisi tuko katika njia. Yesu yozesho. Yesu